Di napalabas, tinungpal ni Victor ti pamagbagaking kuana ni Dominic. Kinasarita na ni Jorin, nga ipakamuna iti inana ti panangimbitar na ken ni Elisa, iti umadanin a graduation daytoy. Idi sumangpet ni Chuna iti balayda, sinabat ni Jorin, ket ditan nga imbagana ti tarigagay na panggep ken ni Elisa. Ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti barokong. Mami, mabalin kay ka di akasarita. Sure, iho. Sige, ibagang marudan na niya dayta. Sakto mapanagsuka. Mami, dandanin ti graduation ko. Ket kayat kong adan to kumamat ni Elisa. Mania. Kayat ko ang maimatangan ni Elisa iti panangawat ko iti diplomak, Mami. Oh, sino kumamot na dyan nga Elisa iti biyag mo? Tapno may na atendaran ti graduation mo. Pagayam ko, Mami. Pagayam ka dila, ti pangibilbilangam kan ko, ana? Wano agayat kan ni Elisa? Mami. Sungbatab ti salutsod ko. Mami, saan ko mga iso ti pagsubangan tayo? Oh, jak kayat nga may ni Elisa iti graduation mo. Itian niya aga po, Mami. Kaputa adun to ti paaramid ko kan kuana iti opisina. Adun trabaho na. Anya? Ulit ka. Awan ti pakasaknad ni Elisa kan ka. Iso asa narumba nga may pailang itong graduation mo. Pues, no paritan nyo ni Elisa nga umay inton graduation ko. Katrumbong mat aparitan nyo nga rod ni Shasha nga umay tumat, Mami. Anya, tapay ko maparitak ni Shasha. Gaputa uray iso. Kat saan tayo mat akabagyan. Anya. Awagak to ni Shasha. Taibagak asaan tumat nga umay iti graduation ko. Di mo paritan ni Shasha nga umay ito iti graduation mo. No paritan nyo nga umay ni Elisa, Mami. Kat paritak mat nga umay ni Shasha. Ani, napanan ni Jorin. Diyakan mo. Oh, di mo sinaludsod no napanan na. Idinto ta nagsarita kay matitay. Nakasano ko masalud-suda kat nagsubang kami manan. Anya ka di manan ayatin nagsinubangan nyo nga agina. Panggap ka ni Elisa. Agasam. Kaya't nanto ka no nga ayaban intong graduation na. Awan dakas na no kayat na nga ayaban. Diyak nga rod kayat. Apay. Kaputa ang mga namadismayan tumanan ni Shasha no makita na ni Elisa. Apay anay ibagam ti kasta. Pas kalawbi nga damag ti apay. Yan adanan tumanan angay kanti importansya ni Elisa. Di mo ka di amo dayta, Victor. Di ka pampanunot, tawad na ka ba? No kasta, lapdam ni Elisa nga umay. Di ka di makaaw-awat, Victor. Kasta ti turong ti saritak itay pailaang. Unton ka. Sige, tapno awanan problema. Pabos uyam tulatan ni Elisa. Aniya. Anya ti kunam, Jorin. Nagsubang kayo manan kini Mami. Uwan lang ka. Jack mawawatan no anya kayo a pamilya. Agparikot ni Victor, awagan na. Agparikot ni Jonah, awagan na. Agparikot ka, awagan na. Istoryain nyo ti biyagyo kanya. Anya ka di tinagsubangan nyo manan? Panggap iti singasing yo.
Apa nang ipakaamukon kini mami. Nga umay tumat ni Elisa iti graduation ko, uncle. Niya. Kunana adi na kayat nga umay to ni Elisa. Oh, anya mo tinsong bat mo kini mami. Imbagak nga no pangdan na ni Elisa. Katlapdakmat ni Sasha nga umay, uncle. Wow. Naibagamti kasta. Wan, uncle. Nasayat. Tanay turid mga imbagareta. Tapno at damay panunutan ti ina. Hello? Iha? Hello, Auntie. Ada kumakayat ko sa lubsoden kada kayo. Anya dayta? Anya ka diti paborito a kolor ni Julin? Nalabaga. Apay ka di? Oh. May baban namin dito iti ibagbaga ka sorpresa para kan kuanan. Anya nga min aya ti surpresam kan kuana. Kunak mo, Auntie. Diyak mabalin nga ibaga kada kayo. Ngam, maamuan yung tumatlang. Ah? Kasta ka di? O sige, tay ko dakon. Urayak nga rod na anyamot dayta a surpresam, iha. Dagiti ka sa pula na permanyo a papeles itangal daw. Oh, sige, di sumlatan. Madamdaman to na pirma ak dagita. Wan, ma'am. Mabitlaan. Ah? Ada ka di pa ibagayo, ma'am? Adaman laan sa lunsutak. Kat sapay lako ba? Tasong batam, itipudno. Anya day ta, ma'am? Pudno ka di nga inawis na kadti anak ko para iti umadani na graduation na. Wan, ma'am. Oh, imbagam ka din. Nga umay kan tumat. Imbagam nga atendaram tumat ti graduation na. Wan, ma'am. Taapay nga imbagam ti kasta. Idinto ta nakaadado ti trabahom ti opisina. Overtime magtulatan iti sumaro no apikat, ma'am. Tikat daras mo nga man anugot na anyaman ti ibagakan ka ti anak ko. Saan nyo ka di akayat nga umayak, ma'am? Talaga saan ko akaya? Sa anak mo tanarigat akasarsarita, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Uray nagbuwan ako ni ti anak yo. Kat awagak to. Ta ibabawi kon ti dadaray kon to iti graduation na. Ma'am Chona. Hello, Elisa. Nakahawag ka man. Ada ka di bagam? Ada. Gabot ang kinasarita nak ni Mami. Panggap iti pa nang imbitar mo kanya kiti umadanin ang graduation mo. Ha? Anya timbaga nakin ka, Elisa? Kunana saan na kaya adumarayak to itong graduation mo. Anya? Naibaga ni mami ti kastakin ka? Juan, iso asaan na to nga dumarayin itong graduation mo. Please. Saan ka kung mga agbabawi nga umay, Elisa? Jurin, saan akayat ni Mamang tidadaray ko? Anya?
Inaramid latta ni mami. Tisan ko akayat. Pues, aramidak mat tisaan na kayat nga aramidak. Jurin! Nakaskas tao ka, iho. Lagbak ng kaumin-inom ka ti sangot isto. Apay. Gapot ang maluksawak unay kini mami, uncle. Tapay manan. Sige, agtugaw kayo pa, uncle. Taibagak no anya tiga po na. Oh, sige. Sige, nag-istorya ka. Kinasarita ka no ni mami ni Elisa, uncle. Abi, anya timbagana. Imbaga na ka no, adi na kayat nga umay to ni Elisa iti graduation ko, uncle. Anya? Naibaga ni Jonah na itakin ni Elisa? Uwan, kat maluksawak unay. Ay, nay, huay. Nasaan mo, nay? Magano aparte ka? Kayat ko talaga ti mabartak, uncle. Tapno maibagak tumat kini Sasha. Asaan tumat nga umay iti graduation ko. No aramidem na ita. Sigurado nga gapa kayo iti inam. Uray, uncle. Saan ko akabutang ni mami? No siyak ti mapasuron na. Relax, Jurin. O sige, lipatin pa ila data problema mo. Tayo tuloy takit di, taginom. Tatang, apay akas dyan ni Elisa. Itay simbang pat, nagderdiritso ni tisilid na. Kaslada nga ron problema na. Anya nga tati parikot na. Itay na pang kusinuko ni di opisina da. Kahit saan ang nagsasao. Anya nga taman ti parikot na. Uno, inungtan nga ta ni Chona. Tinasaya at anak ko. Salod-sodom to. Wan tatang, talaga akasaritak to ni Elisa. Oh, salbag na ya, Jurin. Sumangpat tulaan, maong tanmanan. Jonah, langaman ti makapungpungtot. Talaga makapungtusak. Asino ka di kapungtot mo? Siyak? Saan? Ni Jurin. Taapay, anya man ang tinagbasulan na ken ka. Kuna ni sing ada ni Jurin ni Jechangki ni Mayang iska ang agin inaop. Anya, naginumanan. Wan, mangibabain kit dia. Mapan kundi inom ti sangot ti si istor ako namla no asino tambay dita. Hoston bayam ta. Suko na ki Jechangge ni manang iska. Saanan? Pinagsublig ni ising ijay Changki ni Manang iska. Imbaga kapagawidan na ni Jurin. Agyaman aktarimor ka matlangan iti silid mo, anak. Ada ka di bagayo, nanang? Maburbor tiyan kami unay ka ni Lolom. Tay-tay simbangpat ka. Nagdirdiritso ka iti silid mo. Ada ka di parikot mo, anak. Nanang, Oh, nagsandaay ka. Elisa,
No anyaman ti pakariribukam. Ibagam ko ma. Imbaga ni Jurin iti inana. Nga inimbitaran na kiti graduation na, nanang. Anya? Wen, kinasaritanak ni Ma'am Chona. Itay dandan ni kaming rumor iti opisina. Anya di imbaga na? Imbaga na saan na kahit nga umatendarak to inton graduation ni Jurin. Kunak tupay kat. Gaputa sana kahit ni Ma'am Chona nga umatendarak. Iso day chay, inawaga ko ni Jurin. Day tate kasayaatan nga inaramid mo, anak. Malas. Nakamalmalasak. Ay. Oh, Jurin. Naibagtadakan. Talaga ang malas ka. Nung araklap pagmulmulagatam. Mami. Anya man ang tinagbartakam. Gapo kada kayo, mami. Ah, Iso ang nagbarte ka. Tamalok sawak unay kada kayo. salbag ka! Anya ko matikalok sa mo kanya ka? Ti panang iparupayo kini Elisa. Adiyo kayat nga umatindar iti graduation ko. Graduation man nalpasan ti saritaan dita. Apay, amumod, akinasaritak ni Elisa? Wan, mami. Kat maluksawak unay kada kayo. Saan lang nga si Kati maluksaw? Nukasano ti panagluksaw mo, nakarkaro pa iti luksaw ko. Ha? Taapay akaluksaw nak, mami. Apay adamagam? Ha? Maluksawak, gapo iti panangawis mo kani Elisa. Adi mo man laing bagbaga kanya. Takasano ngamin nga ibagak kada kayo, mami. E dinto taamok mat adiyo kayat nga umatindar ni Elisa. Oh, matlagayam. Kastamot ti kapanunutab. Asaan mo kuman nga inimbitaran ni Elisa? Awan ti dakes na iti panagimbitar ko kinkuana, mami. Awan ngagpaiso. Gamsaan ko nga rod akayat. Pues, gapo iti inaramid yo kini Elisa. Kat aramidak mat kini Sasha. Imbagam day ta kanya kaon. Sa wamanan. Awagak to ni Sasha. Kat ibagak asaan ton nga umay. Niya. Di mo aramidan day ta. Aman, mami. Aramidak kini Sasha. Itikas iti inaramid yo kini Elisa. Saan? Di na kam kumaibabain kini dadim. Apay, amumatla ang timabain, mami. Sumardagan! Oh, Sige, awaga ko ni Sasha. saan? Di mo aramidan day ta. Pues, no diyo kayat nga aramidak, mami. Kat awagan nyo mat ni Elisa. Kat ibabawi yo ti imbagayo kinkwana. Aniya. Bantayan kayo, mami. Oh, Kat no diyo aramidan ti imbagak. Kat awagak mat ni Sasha. saan? Nakababain tayo kini Sasha no kasta ti aramidam. Pues, awagan nyo ni Elisa, mami. Kat ibabawi yo ti imbagayo kinkwana. Aniya! Elisa, anak. Oh, nanang. Agap apura kayo mat ni masidag kanya. Ni Jorin, napan ka numanan na ginom. Anya? Wan, kat nalaos ka no ti bartek na nagawid. Ala. Imbag man ta nag-aawid pa iti balay dangag may maysa.
Sinukon ka no ti maysa kadagiti katulong da. Kat iso tinangiyawid ija balay da. Anya? Una yan ni Jorin. Adda ka no parikot ni Jorin. Siguro. Di pa nang ibabawi kay ti attender ko iti graduation na, nanang. Mabali na kasta. Sige, panawan ka pa dito. Time nak man ija kusina. Wan, nanang. Pasensya ka, Jorin. No nasakitak man tinaka mo iti panang ibabawig nga umayak to indon graduation mo. Saan nga minakayat ni mamim nga umayak? Gusto ang babawi ko na. Oh. Yung Ma'am Jonat yung umuawag. Hello, ma'am? Hello. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko, Elisa. Ada ka di. Napatagay pa kayo, Ma'am Chona. Ada, kat napatagonay na ito eh. Iso adong ngagka na imbang. Ma'am? Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.